kan ria thewangin kan unau Myanmar ram boina hian khovel achia hne hle maya Myanmar sipai ho tu minong hlayan Myanmar mipui sarkar paithla a sipai sarkar din atum chu Myanmar mipui ten du lovin na satakin ando dala Myanmar mipui te hian democracy famkim nei ngei tumin sipai sarkar laka lungoi lo na anlan tir mup maya mipui khap dai tumin Myanmar sipai te chuan ral thuam chilekin mipui enge moza tin nun na anchan toa Myanmar sipai che danun rong takhi khovelin adem meka khovel ram thil ti theiten kong sang sangin Myanmar sipai sarkar chu anrek chomal mal mai tunhaya po Myanmar sarkar thlop tu then khat tele an sangoi zon pui te chu US mai ba ka Canada le United Kingdom te chuan shrek an tum thu an ron tlang au pui le a Myanmar sipai sarkar din hun hi a cheto tak zetani tharum mangin mipui vauzam tumin mipui sang khat don lain nun na chan to ma se Myanmar mipui ten to mai antum lova ramtana nunal han ngam ani telin an pung tual mai sia asipai te hlopek turpo nei to lo Myanmar sipai sarkar lam hi antal boizok ta ni in angai theyani tunhaya minong haya pol sipai sarkar chuan Myanmar in thlan pui nunung bera vote za somrial le panhi zet mutu NLD chu thia ala tum ta deuh mai sia Myanmar din mun hi ala chiang lo chho deuh don ni in alangani February ni khat sang ni le somni pakhata Myanmar sipai ho tu minong hlayan thunei na tong pong lak hi du lovin Myanmar ma sarkar laka helpol sang te point mi puilama an tran thu an soiba ka Myanmar sipai te chu tharumin an ron beta fo mai Myanmar sipai an pu te hlau wanga sipai ni ve mai te chu mun sanga Myanmar helpol ten an ron bein sipai tam tak thin Myanmar sipai kem tam tak an ron lak sak ve mek boka Myanmar sipai te point sipai sarkar do tu helpol te chu a theidan angangin an belet ve mek boka voi duai lo be pui thakin airstrike hial te po an nei ve mek bokani hetiang bo ruak ani mek lai hian Myanmar helpol Kachin Independence Army te chuan Myanmar Air Force helicopter an ka thlak sak ba ka Myanmar Air Base te chu rocket mangin an ron kap chiam mai ani kha hetianga Myanmar sipai sarkar le helpol te anin be phota ka chuan Myanmar sipai te hian anram chunga helpol te tukzal na tur khop ral thuam hlaom aneam ti chu izirin i han lu chua don teang kan ria tangin Myanmar ram hi an sarkar kal phung diktok lo awangin ral thuam khovela an sang lem lo hlea anin nga na ber pora sia siam mikoyan Gurevich MiG-29 te alani ve changchang mai kumsang ni le pakhat khan Myanmar Air Force te hian Russia sarkar hne na tangin MiG-29 di jet som le pahni lein anu kumsang ni le pakwa khan MiG-29 dang som paruk jet chu a label ve le bok MiG-29 te hi an hlui ve to wangin Myanmar chuan kumsang ni som pasari March ni som ni le pakwa khan Russia sarkar hne na tangin MiG-29 rual te upgrade na tur chu pomin Myanmar in an MiG-29 an upgrade na hi India ina MiG-29 upgrade na man ain atom fe nia soi aom bokani Myanmar MiG-29 update zinga hian radar pa ngai N019E radar chu man lanima se fuel tank tilen mai ba ka air to air missile R77 mang thei turte target fuzoka an be theina turin Russia hian Myanmar MiG-29 hi update sakni in tarlan ani bok pacheve tak Myanmar hian Russia siam Sukhoi Su-30 po hi nei ve chakin theitop aron chua vea Russia nen hian Su-30 chungchanga hian inrem na hialte po nei ve man ma se Myanmar economics hi achia te mawangin Russia hian Myanmar kuta tun thleng hian Sukhoi Su-30 MKI te hi ala hlan lo thungani Myanmar hian tun din huna chuan ramdang va be emo vati boilam hi a boi pui theidon lo ti achiang renga sipai ho ten democracy paithla a Myanmar ro rel na anpong lak nuwa Myanmar laka lungoi lo helpol tam tak te chu intel khomin Myanmar sipai te anron be cham chi ta heng hel ho te be le na turata na Myanmar Air Force ten jet fighter an nei zinga chuan Nanchang Q5 ground attacker te hi an niome Nanchang hi China ku chuak ni in
kumsang khazakwa somkwa le pali le kumsang ni in kara khan Myanmar sarkar hian China sarkar hne na tangin nan chang Q5 jet som thum paruk lai mai alo dong ve towa tundin hmuna hian Myanmar Air Force hian nan chang Q5 jet hi somni vel chu alamhang nia ngai ani bokani ground attack kanti leilama helpol le melma te beiturbi ka China in MiG-21 entona asiam ani awangin nan chang Q5 te hi Myanmar helpol te tan chuan beile thau tak ber ani ve ome nan chang hian leilam beina tur hian type 23 2K cannon pani pa in he cannon pakhata hian 23mm round za zel om thei boka tin e cannon ba ka hian nan chang hian China siam air to air missile PL2 PL5 le PL7 te po apai thei ve bokani tin unguided free fall bomb te hi keji somnga tanga keji zanga jeta rit te Myanmar Air Force nan chang te hian an keng thei ve boka hei ba ka hian he China siam sangkha zakwa somsari vel da atanga an lo man tran to nan chang Q5 fa hian leilam ka na tur rocket pot te po bua ve thei ani bok hetianga China siam ral thuam then khat aken tel ve thei sia wang hian nan chang Q5 te hi anti aircraft gun le surface to air missile chanei lo Myanmar helpol te tan chuan mangchia aya athat bik na soitur atam vak lo mai the ani China le Pakistan in an siam dun JF-17 hi Myanmar sipai indo thlona nei zinga chuan atun lai ber pol ani ome he JF-17 hi India siam tejas nen po ani nel tok hle nia ngai ani boka JF-17 te hian Limov RD-93 Russia siam engine an hmanga tun hnaya ero China inama siam ve WS-10 engine chu aron engine ve tan te bok JF-17 siam chuana hian apoimo vaklo zual airframe le adang te chu Pakistan a siam ni in a final na le apoimo zual chu China a siam an ni thungani Myanmar sarkar hian JF-17 hi pasari vel chu China hne na tangin alo dong toa adang pakwa te po awar dar vele mek boka ma se heng jet dang pakwa jet man hi Myanmar hian tundin hmuna chuan anei zo kherlo mai the ani tin Myanmar sipai te hian Russia siam helicopter thave tak tak an neya ramdang te upgrade angin upgrade ve zungzung theilo ma se MIL-35 te mil MI2 mai ba ka mani loka lunglei ram kang ron thel tuang MI-17 te po ankol veran mai bok Myanmar hi an pachia kan ti to kha jet fighter thave tak tak le attack helicopter thatak tak han nei be ma se tunlai khovel mila han tuai hnum an nei meulova man kum deuh khan Myanmar Air Force MiG-29 chuan helpol be atum nalama China thingtlang khuwa abom paltoa tunhaya po Myanmar Air Force te hian anma ani leilam sipai te an bom heng to boka Myanmar Army engemaw zatin nunna an chan pha hial ani kha navigation electronic warfare le targeting system cha an nei lo ti chu Myanmar Air Force te thil ti dan hian ati chiang hleo me global fire power chuan khovel ram sang sang za somli zet mai te sipai chakna ate dana chuan Myanmar hi somthum pariat na rondain sipai chak tok tak an nei ngei tura ngai an ni Myanmar hian aral thuam te beratanga alian ber te thleng hian ramdang atanga alak lu te an ni hloma an sipai te rifle tha QBZ-95 le QBZ-97 te chu China atanga an lak lu ni in an ral thuam lian ber thlengin ramdanga anin nghat na sa hle ani heng ramdang atanga ral thuam alak lu za zela somnga chu China atanga alak lu te ni in za a som pasari chu Russia hne atanga alak lu te an ni ve bok heng ba ka hian US Israel India le North Korea hne na tang te in Myanmar hian ral thuam hi achalut berani global fire power in khovel sipai nei tha athan somthum le pariat na Myanmar hi ballistic missile kap thui pak lo chi te po anei ve nual maya heng zinga hian Hwasong 6 te ba ka Russia siam Scud missile te po atel ni in tarlan aom bokani Myanmar ballistic missile te hi outdated to in North Korea atanga anei te anitlang puya China hian M11 missile te hi Myanmar shal atum ni in soikha auma ma se China hian athuba wangin Myanmar hian
M11 hi anei ti chu chiang taka hriat ani lo bawk ani Myanmar sipai te hian aram chunga helpol te hi ti tak zetin beidon che chuan ateng rual te hi ama chuan ve nge yome Myanmar sipai te hian T-72S Ukraine atanga anei hi Myanmar sipai ti chak tu ber pakhat chu ani ve nge in arinoma T-72 baka hian China atangin Type 59D te ala nei ve cheu boka hei phei hi chu China hian Myanmar hena alan main thermal imaging site nen lam athuam thatchak ve ani kha tin Myanmar hian Type 63 light tank China siampo anei ngei ti chu Sin Phu Sin military exercise a Myanmar sipai ten anron tho chua puya wangin he medium tank hi China hian Myanmar sipai te alo hlan ngei ti chu achiang hle bokani minong hlaya sipai tan ma do te hian missile le rocket sang sang an nei ve nual hlom maya ma se heng missile le rocket te hi tun lai tak le changkang tak chu han soi tur nei lo ma se tual chung helpol le melma chaklu tuklo beinan chuan laman tlak tak tur an ni ve hloma chungzinga chuan China atanga kumsang ni som pahnia an nei Type 81 multi rocket launcher te Type 90B rocket te hi Myanmar hian mi pui hmuwa ala pho chualwa wangin Myanmar hian anei nge yam ti hriat chian ani lo thungani hengba ka hian North Korea atanga an nei BM11 te po Myanmar sipai te hian an lakol ve ran mai boka heiba ka hian Myanmar hian digital fire control system changkang tak nei MAM01 km somli vel ka phak launcher somli jet nei te po hi helpol tan chuan huphurom tak tur ani ve thei bok heng kan soiba ka hian Myanmar hian air defense missile mai ba ka lai pui changkang tak tak te po ani ve nuala Myanmar sipai ral thuam nei te hi engang chiang nge an ni hriat hi aharin anin thupna sa ve hle boka India po hian Myanmar hena hian light combat helicopter LCH te po asal ngei ni in global military wing te chuan an soya ma seram panhi te hian an zep tlat thungani India hi Myanmar tan hian athalheya helpol beina tur lai pui thatak tak ba ka Myanmar sipai te nei chun an tui hnuai long te po khi India in an hotir ani ve bokani heti taka India in Myanmar laka that achu achan ber chu Myanmar hi China laka chan alau wang ni te point an soi thina hetiang che hian China point Myanmar tan hian that achu ave na sa hle boka engpo ni seminong hlaya sipai tan ma do te hian anrama helpol chen khatte ne theina tur khop ral thuam nei ma se zalen na du tu mi puite thinlung ne ture ro chuan an chak tok lo hle ti chu achiang hle ome